بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan hakam Islam, alhamdulillah, yari naisab kita niyo amuin dimhil panumtuman atau pagpatumtum kato taniw katantan tungod paparkala sin agama sin kita niyo piag agamahan na to agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta si mga parkala di madya to halaw man nato bihaon amuin subay nato adto hinangon pamintangan sarta paghalian dahil hapangdaakan kato taniyo simpamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na si mga pangadyan na kaunayad to in kiyabay tatarain doon haon na in mga pakaradyaan di matuini in puunan niya ring Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin singuran si mga silayan katantan na bang tahadya kaya hatihan niya to nari sa kita ini pagi anon lang ta magpamagha amin mamong way bidda na bihan sabab na inakamata jukup wayron kulang niya sarta biyayta na sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pabaitaan kita niyo katantan sin inakama Islam jukup na al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nasa beturi na to naman jari kulangan, dagdagan, di na to dahil man jari ganapan. Amo yan to. Naman jari in pangadyan na to habihayaon, daw ta pagpatumtum ka to tanyong katan, maudo na to na tulki na imbaran mo, hari pakaw matulkin. Muna-muna uning pag-ianong tulkin, bahasa Arab, yung pag-ianong tulkin. Laqinu mautakum. Nasin pagtulkin yan, bahasasing kita, bahasasing mga kamaasan na to, magtinggong. Hati sim pagtinggong ini, amuyin, hinduan kau, pagbalik-balikan, sampay amuyin, mikit na halom sim panumtum, muri mo na kalupahan. Biya sim pagtinggong sing kamaasan, maghindu, magsambahayang. Ang magsambahayang bihan, hinduan yung mga kaanakan, at tawahisiyusyo na halawm simbay, hinduan na simbiya mga pagsambahayang, na ubos sambahayang ay sayaon, langsing kita, na pungon na ilaw. Bihan. Sarta na magkulang na pakaniya, tungod sing kukulangan niya. Naampa na maghinduin, maghihindo bihan. Bang ama na ama, bihan. Nahinduan na lang niya na yan na kamukatan, dungog kamo. Bihay ni. Na magbasa kita niyo sa Suratul Fatiha. Nabasahon na bihan doon. In pagbasa kaniya, bang biadiin. In amoy in tajwid niya, bang biadiin. Indahanan niya. Sarta how no siya makabutang. Hibay tayo to katantan. In Suratul Fatiha. Na bang siyari mabasa sambahayang, nari matay sambahayang inamun hinang niya. Subay sadyayaon mabasa,
Mabasa mo na yung katantan, basa mo yung Quran deng halip lam sampai madto pabinnas, mangmuri mabasa yung suratul Fatiha, di damatay ma sambahayang sambahayang. So makawa bang mo na basa yung suratul Fatiha, wala kau nakabasa Quran, na inyad to jukop in sambahayang mo. Bihan. Amin wiyajib doon haon katan sabab na ini pagbasa sing Quran halom sambahayang inyan nakalamod siya rin ha hukuman sunnah. At ini kami sa muri ini basa bang kauri makahapal kaniya na inyad to katantan tayma in sambahayang mo. Bang kimugdanda haaturan biya simpiang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Biha to atin nga magtinggong paagaron biha. Na may tayad tungyanan ta. Tulki na imbaran mo hari pa kau tulkinon. Na tineri pa maabutin waktu ikaw na yung tulkinon. May ta. Sababing pag tulkinon buhi bukon siya patay. Tulkinon hawak to siya buhi sayo pa siya bihan sabab may ta unim maksud supaya ando kay lubang aundusan niya makatawat pa siya. Na tulkinon siya sinuno, patumtumon siya sin la ilaha illallah. Sebab biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyo in makapamung kabtangan kahinapusan kabtangan hikapamung niya hari pamugtuin napas niya la ilaha illallah dakhalal jannah makasud siya sulwa. Amo timbiya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na amo yan. Na impagyanon dun hato may mga tao nag-iibadat impatumtumon sarab intaw ri mag-iibadat misan dayan memorize niya la ilaha illallah ang maabot na innaja di niya nakatumtumaning katan imyan na siya beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya ini patumtumon na way hikapawa niya kabtahan bihan biya dasin bang siya asubuhon na sin ini amin malaikat halom simpakuburan niya magha ha ha bihad to amo yadto imbiya mga kwan so ipagtulkin unim maksud ang katangianan yan sabab muna subay na to anaron ing ginawaran na to tulkinun kita'y magtulkin simbaranta biya singkatan kakahinang-hinang untawihan subay na to yan to piyanganal marayaw asam bahayang piyanganal na to ing katan sikindot kahibal na to labi-labi na hawak to na to ini ando kaylo di na to kaingatan in jumato hambuk-pahambuk din kato taniyo na inka kunahan doon hay ni amoy subay kita tutug doon ha amoy pag ini ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala subay kita daran nangangayo tabang kaniya nangangayo patuhan Rabbul Alamin supaya kita niyo di matipu sin amuin pakaradyaan bang siya dumatong ing kita niyo halawang panganal pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab bang kita matipu hawirun panganal pa Allah subhanahu wa ta'ala naridto ha tumuklas kailo in kira-kirasing kita sabab biya ba ita kato tanyo na pangadji na to na in tungod paparkala kiya darasin Allah subhanahu wa ta'ala ita kato tanyo innamal a'malu bil khawatim in amal bistahun kato tanyo roon ha kahinapusan mugto in napas na to at iniyabang kita muy paha ini rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita halong panganal harap kaniya amoy inyaon ini mimi kita haram daghal na to sinwayroon Tuhan mapatot pagtag-ipunan buat malaingkan siyara isa-isa niya insyaallah subhanahu wa ta'ala in tauyan biya ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halom suruka amo yan to na amad to in pagtulkinon mo hawak to pa siya buhi sabab bang siya ini halom nakubol nari na siya makapagtawbat di na ini bungatin simod niya mga yu tawbat pa Allah ta'ala di na taymaon beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang di na makapamung intao bihan di niya na masabot hawak to sing kabuhi niya mga yadtukatan makapagtawbat pa Allah ta'ala na
inyad to katantan, way roon na kapusan sim pagpatumtum kaniya. Way nakapusan sim pagtulkin kaniya. Bihan, sabab in parkala ini kataan, hinang sing kitabuhi. In ibadat, hinang sing kitabuhi. Bihan, sarta in hinang ini, way ron makahinang dugaing sing suko mo kay mo. Ikaw rin magsambayang para habaran mo. Ikaw rin mamuasa para habaran mo. Ikaw rin magjakat para habaran mo. Ikaw rin maghaji. Pabaytullahil haram simbaran mo. Bihan katanta. In pagsahada, ikaw ra. Di ka makabayad tao magtubihan, bayaran mo. Long na, kuani ba ako? Bihan. Ini, bayaran taman kau sim pagsahada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inya do katantan, do kaing tawin nagkabtangan, bukon ikaw. Di na to sumampay, bistahon kay mo. Do kaing tao. In naginang, sabab kaniya-kaniya kita niyo maginang. In ama, iminang siya sing suko niya. In ina, iminang siya sing suko niya. In anak katan, iminang sing suko nila, pakanila biha. Bihad to. Wayron pagtarang yan. Di makayanin ama na lang niyo to, hindi na, ali-ali na kamo ha, doon halam simbilik niyo yan. Sambahayangan tamang kamoy na kamo masusa. Di mahinang yan to. Sa bang pagkaon, uwas magusahay na isa-isa ra magusaha, makabi ista, makabi bukas, dahon madto pa bay, lutuon sinina, pagluto yan to na, mga anak ka rin nakamagsaw-saw kita niyo. Bihad, sa in ibadat di, kaniya-kaniya kita niyo maghinang. Amo sa ining pagyanong tulkin. Tulkinun tembaran tahabihad to patumtumun tarang hawak to pawakto, sin kita tuy mag-amal. Kita'y maghinang, sin parsukuanta, pakaniya. Nabihad to. Naman jari, uno in hinangon taro na ini hapag tulkin pagyanon. Impagyanon doon na ini, suway ta, batukun in pamiat kahato tanyo simpamho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batukun nato hati na magpabuntol kita niyo maun paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin pagyanon pag-agama. Amo na imbiyeta sin Jibril alaihi salatu wasallam piyang Hindu hamanga ini kasahabatan sin Rasul yaun siya doon piyang subuhan sin Jibril alaihi salatu wasallam. Bang unuin Islam, uno ini iman, unuin ihsan. In katanta nito pag-ubos dahin doon pagtaykon si Jibril alayhi salatu wassalam, nangasubo na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam bangisiw. Kaingatan niyo bangisiw yan to. Long na, lang mga kasabatan di, ya Rasulullah. Na, hi Jibril sa yad to, miyari kato taniyo nang hindo kato taniyo si pagyanon agama na to. Agama sin Allah ta'ala. Imana niya, inagama pagyanon, iyaon na kung doon in ka-Islam pag-iman iban si pagyanong ihsan. Unin ihsan. Inisan amuyin pagmarayaw mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagparayaw mo sin pag-ibadat mo. Pagsambahayang mo. Pagparayaw mo sin ini pagjakat mo. Amin alta piyangandol kay mo sin Allah ta'ala. Amin hasupaya mo mahinang amal ibadat yung mga alta yaon. Bihan. Naman jari doon hayaon subay mo ito hibutanging kaadilan doon haon katantan adil kau magsambahayang at inahinang mo yung katantan be simbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli sambahayang kamo we singkita niyo kako pag sambahayang biha hati niya amuin urulon ta pangadion biya din yung pagsambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan nawang siya mo kung biya si pagsambayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misan daan ngayanan si mano si alam dunya ini katan sambayang dito hadarat sin Allah ta'ala bukun sambayang sabab tumtumun na to ingkatan ibadat pa Allah ta'ala in naghinang sin aturan in kabtangan hikabtang na to dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpasampay hadya mereka to tanim bang biya din kaki paghinang bihan in paghaji demikian in katantan paghaji beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum kawa kamu aturan paghaji den kaku kita kau yan so in katantan in pagjakat demikian in pagjakat bukunin husaon win tao
dilihilan mo. Ikaw yung mahusa. Sabab yung paghusa mo yan, tubistahon kay mo amal. Ikaw yung maglawag sin tao, mapatot dihilan. Bangkaw ri makalawag, dumagkaw tao, maglawag. Amin mapatot dihilan. Amin hasarat biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isi tagdapo kaniya, amo na yung mga miskin. Iban simpo kara. Biha, nakalamod na inamin dara ako nito. Al-amilina alayha. Amin dara akon maglaag sin taon na mapatot jakatan. Biha. Naamoy na paghaji, damikyan subay baran mo maghaji. Amura ko man bangkaw aun na ini laung tamu darat kimugdan habaran mo rin nakaw makakaos naman jari kaw yadto mag ini bayad tao magpahaji. Amura ning biyay ta katusin aha mata man jari kaw magpahaji tao bangkaw rin na makakaos. Hati niya di mo na maraim baran. Biyan, namad to. Naman jari, amon ting pagyanon magpa ini unukaw, magpabuntol kaw sin ini kakahinang muron na pag-akam. Hati sin magpabuntol, subay mo hibutang ing kaadilan. Ing kaadilan, dahil nga Allah Ta'ala, ikaw in maghinang, magpaamu sin hinang. Patudyohon mo madto pa amin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadta yung mga yan katan, biray ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanim. Na manjari biading kaagi na to yan muna in mga pakaradyaan pag-agama biya na sinaki yan biya ta kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ginawaran na to muna subay na to bibis taray nga wakto pa wakto but biya ta kato sin Quran mahamulya in ini katantan subay siya bistahon na to, ingin hawawaran na to. Paamuhon doon haamuyin ini piyang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Suway na to, yad to bistahon asal. Tong sinumar ibn al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bistahan yung baran, no? Di parumatong, kamo na yung bistahan. Sinhinang niyo. Naunin hinangon doon haon, sing kita. Muna yung hinangon mo, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala rin wakto pa wakto. Bukon sadya, suway aun problema ang pakita magtawbat, suway sadya aun nahinang dosa ang pakita magtawbat, bukon. Siwo da, aun nahinang mo dosa, iban sinway, suway ka daran nagtatawbat, sabab mataod sa ini kulang sinhinang tayo ini. Pagkalupahan tayong kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala rikato. Kana subay kita daran nagsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumukbal sin pagsukur kaniya, iwan pamuji kaniya, iwan pagtaubat kaniya. Labi-labi na to din dua na sabot doon hay ni amin ka ini bukaan sin syaitan. Amin iya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iblis bang unuin kabukaan niya sin iblis sa umat niya. Laung niya dua perkala. Uno yan to. Amo na yung kalimatut tauhid muna. La ilaha illallah. Iban istighfar. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam may tayad to. Long niya bang hikapamung sinahambok ipon illa ilaha illallah biya ako long niya sin lakuton sin puddang mait. At niya kasakitan siya. Biha. Naturun tanayan di tabugawon in iblis sumuok kato. Sin kaluhay niya. Imihan na dyan la ilaha illallah, iwan panganal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, tu'lid harap ka niya, sinway runtuhan mapatot pagtag-iponan isa-isa nira, mabiyahi iblis sin unubaha, lumapog, dumakan, migdeng ha, daig mo. Amot, na istighfar damit yan. Ubus mo magsambahayang pag Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullah. At tawa, inyaon, hapalon mo in saydul istighfar, mas labi marayaw. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u bi ni'matika alayya, abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Nawang mo yan masabutin mga yan katan, wayron humarong kay mo, manasaw kay mo. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palanggungan akam Islam. Pagtawbat. Hikaruan niya, amo nain pag iyanon longsin sila murakabatun nafs. Magjaga kausin, ginhawabaran mo. Kitaon mo bihanin, ginhawabaran mo. Amoy bang in katan kakahinang nakaamura ka. Ubus mo sumambahayang panganalon mo, ay ikaw, in sambahayang ko yan, tukimugdan da kahabi, simpag sambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala da ba kwanto na sa, nakakugdan da ba. Asabed to, sabay ka mag-isigpa. Mga yuko kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga aon kalaungan, aon way kimugdan, aon way nakaamo. Sababing yan to katantan, hambuk deng hamangaran, madyoko pinamalta. Bihan, in kasaan, in kalaungan, inyad tupo asun deng kato sin, Allah subhanahu wa ta'ala, mga kamangayo kaniya. Amin po asun deng ha. Una yun. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Biyay tak kato dunahon sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratun Nisa, in mga sarayaw-rayaw na hati niya pag ang gawta sin hambuk Muslim sin pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in magmalilla siya matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in siya yaon nakabibiin kanya in paghinang marayaw in kata, marayaw in paghinang niya, pag-ibadat niya, pagsambayang niya, marayaw in kataan ang malihinang niya, marayaw siya paginhawabaran niya, marayaw siya pa ahli niya, marayaw siya pa tao katantan, halaw man sing gumiin. Nain niya to katantan, piyang hindo kato si Tuhan na to Rabbul Alamin, maghinang marayaw. Subay sadya marayaw. Sabab inyaon katantan, sampay iaanad kita sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kabuka ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Uni mana sin ittaqullah. Kabuka kau sinhinang kalaungan. Amin laung inhinang mo patuhan Rabbul Alamin. Amod to hati ni mana niya, yaon kau naghihisab simbaran mo, diadjakahan mo amin di kau mabaya malaung. Di kau makasulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di kau makahinang sing karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing hawak to pa wakto. Ingat tay manghud bang tutug impanganal mo habihan, nag-iibadat sa kau yan. Biasa kau lolo yung ko nagsasambayang, wala kau nakaiga pang sambayangan. Sabab yaon yung pagzikir mo patuhan Rabbul Alamin, yaon yung panganal mo, amin biya sing kikita mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nalawa din kayo. Amo anto indeng ha mga sarayaw-rayaw pagbista sinambuk, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban biya ba ita kato tani, wala siya nalawa din ha, wala kita nalawa din ha, ini pangjakahi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum. Ingatan niyo, bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, kaya iingatan niya in ginhawabaran niyo. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala, wahiroon makatapok kaniya. Ang sulagununo, dahing hatiap-tiap manusia. Ayaw manusia, katan simpya panjarin ni. Wairoon malipas, kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin Allah ta'ala tungod pa manusia, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Amin pangatod sa diaong katitipuhan, kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi adin na hibis sara. Biadin na amin pagpiilan. Namo yan. So di yadto malawa yung mga yadto katan. Hasabed to biyay takato. Ha-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in
lam takun tarahu fa innahu yarak. In mukarna mo, bangkaw magtag-ipon pa Allah Ta'ala atau mangannal pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, magjikir pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaan nakatara. Biya singki kita mo siya. Sumagawa, pagkari mo siya kakitaan, batoy rapat kakitaan sing kita riya dunya ini, na in mukarna mo ini ikaw kikita sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amo yan to. Yan to hikarwa. Hikatunia, muhasabatun nafs. Muna, bistahon mo na yung baran mo, hari para matungin pagbista kayo mo. Ay, ikaw inamal ko, ito kimugdan ba ha, atawa wala. Nahinang ko ba ha, doon ha aturan, napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawa wala. Nahabukon na halukal pagsasambahayangan, miyanaw na kau pakain. Aun liyamuran mo hambuk hinang. Asubuhay imbaran mo, ikaw ini nang ini, kimugdan da ba ini, kakuyakan da ba ini sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uno, makakaada ba ako ini pahala doon hay nang ini, atawari. Atawa makabaka kudusa. Ha, sabab ito mataod sa ini mga manusia, nakakuha dahing haamuin, pakaradyaan kakuyakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gamayan ipagbantog patawya dako man si mga kaywanan biha hinang malingkat law ngayon hinang biya sin kahapon ito na kita magsabot so buhay palok na nahinang sindukaing ay ikaw na in pag-ibadat pa Allah Ta'ala suway mahinang muna hinang nasing kaywanan nakauna rin kayo mo tumtuma singuran mo in hinang nila wayron hinang amin isa-isa mura nakahinang tumtuma bang isa-isa mura naghinang di tayo mo sin Allah Ta'ala yan wala kau isa-isa sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala haun-uno hinang subay hadya simingod kita kakainang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga kasahabatan simingod kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga tabiin na simingod mga kakainang sin mga ini sahabat bihan nagurul-urul na hadya. So ingat to bang muurulon biya sinhinang nila to biya kita sin nakasingod ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya to biya sinyaun siya ha ini waktu ta di majato. Amo adto impangilahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ummat niya. Amo na ingka kahinang ta sin sunnan niya. Kimugdan. Sabab amo timpangilahan. Nawang kita nakahinang sin sunnat sin bukon amo. Bukun sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na dito kau kanila kumapahala haamin singuran mo yan to bihan sabab na biya baita yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Allah Subhanahu Wa Ta'ala laung niya nagbaita ana agna syuraka anishir wa man asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Isiyo-siyo aun iakaran si manusia pangakad niya. Amin niyat ngayon hinang niya un pag-aagama. Sinaun pag-aagama ko biyabayta ko. Hati niya, yadto siya kima siya rito, bukon da hindi ka ako. Ang sinallah Subhanahu Wa Ta'ala. Taraktuhu wa syirkahu. Pasaran ko na siya iban sinamin, piyagsirikan niya. Ito namin kiyawaan niya. Dito siya kumapahala. Haming singuran niya ito. Bukon da Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naampaning kita imiyan dong na ninihinang marayaw ikarayaw malago pahala ini sinwala piyang daakan sin Allah Ta'ala isi magdil pahala sinwala na piyang daakan inwala piyang daakan wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kataan sinwala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala piyang daakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala but in Rasulullah daak sin Allah Ta'ala magpatarang sin hinang sarta biyaitaan siya sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Muhammad wa ma'alaika illal balagh ya Muhammad ini kau magpasampay hadya ha mana ni ay ko humanap ay ko rumagdag unin biyayta ko kay mo hipasampay mo kanila mo dyan ay ako humanap nabihan ubos biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makita aun panghati misanda kuman dua tu ding ha mga aturan sin uno-uno na hinang pag-ibadat inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma alaina illa al balagh tumtuman niyo ing kita niyo way hinang duga ing ding si magpasampay sadya way ron ding kato higanap taron
Amo rin hinangon tabi asin mga ini na hibay taon ng biyay asin Rasul na inya to hipasampay tahabahasa taisab hukum biya sin bahasa nila. So mataod din kato di makahati sin bahasa sin ini Arab biha. Amura ko man in bahasa Arab ini na amo na in bahasa dunya akhirat. Sebab amo na in bahasa laun sulgain ini bahasa Arab. Lugatul jannah pagyanon. Artinya bahasa sinta usul ka, yung bahasa Arab. Sa kataan sin bahasa yan, piyang hindo yan sin Allah Ta'ala ha, apo na to Adam, alayhisalam. Bati na po na to Adam, hinduan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sin kataan bahasa law sin dunya ini. 700 bahasa, kaya hindo sin Allah Ta'ala, nakalamod na rito yung bahasa na to tausu. Bahasa sinog, pagyanon. In hataasan niya puntukan pataas sa mga bahasa Arab. Na yung bahasa sinog, mga kataw tayo mangurad, katahan sin mano siya halom sin ini Pilipinas ini, kima kawa bahasa kimawa limukat dahil bahasa sinog. Sabang kamu manganala dyan marayaw, dumungog si mga radio yan, mga TV yan, dito mga ula pampangayad to mga Luzon yan to, aun din mga kaptangan sin ini kamaasan na to pagpagwaon nila. Ibayta. Amura ko man bihaon na rin na yung mga kabataan ini ando kaylo, biya mga rin na magpaka wayron nabaya nila akon, imingat sin bahasa nila. Sinin na bahasa ini subay na to ipagbansag. Bahasa dihil kato taniw sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ipagbahasa na to. Subay na ito ipagbansag, dilihilan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di hadun niya. Naampan, ando kaylo, bahasa, sim mga tao, amin nang lubusin dunya ini. Inbiya mga hipag, ini, abo nila. Pagkabansakan nila. Subay ini pagkabansakan, tayo bahasa ta. Bukon bahasa nila. Nampan, kima to na sampil habiyaon ini, ando kaylo, tausog, imbahasa alam simbay, na English, ingkay banan, Tagalog, ingkay banan, tausog. Nawa sa subuhon mo in mga anak ito, raho mo magsinog, di na makasambong kayo mo. Insambong kayo mo, Tagalog at tawa English. Nabihan. Tumtumaya tayo manghod. In Allah Ta'ala way nagparadaak. Patiap-tiap kauman buat malaingkan kabtangan atawa ini bahasa sing kauman piyagparaakan kaniya. At ini bahasa nira. Biakan Musa, Banu Israel. Bahasa nila. Ngayon kato, minsan nisab kita, kuhan wala kita isab kaya parahan Rasul. Batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengkay na pusan. Hangkad na subay kita mag-ingat sa bahasa Arab. Jawabin siya, ini imbahasa ni Arab. Hangkad na siya reakin, siya Arab day sab. Nasarta, paggain bahasa Arab ini, bahasa sintao sulga, mabaya kita sumud palam sin sulga, nasubay kita mamatay sin bahasa ini. Kadabang kita mag-ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahasa Arab. Bukod na sinog, bukod na English, bukod na Tagalog, bukod na una-una bahasa Arab. Magbasa kita Suratul Fatiha, bahasa Arab, bukod ng kalis, bukod sinog. Magdoa kita, una-una na, bahasa Arab. Kataan sin ibadat. Nabiha, imaanan niya, in kita bang hadlaw akhirat, amoy in nag-ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Arab sila kataan hadlaw akhirat. Buting pagyanon Arab, amin na mamakay sim bahasa Arab. Na malingkat bahasa mo, di hadon niya ini, amo na yung bahasa rihil kay mo. Natay maun mo, mambukid to, kalabihan dakula, dihil kay mo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, subay mo ito parulihon. Bihan yan. Hika, upat niya, doon hayaon lang ta, amuin mujahadatun nafs, pagmatuyo. Pakugdanunin hinang maun pa amin kakuyakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
bista hayatay mangud. Inbaran mo, inbaran ko, baran sin siyo-siyo. Biyahita kato, sin mga sila nakauna, nakahati sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay lang na imingat in tiap-tiap Muslim, an ya'lam al-muslimu anna a'da'ihi ilay huwa nafsi. Tumtuma, in kuntaramu, umbul hambuok, ginhawabaran mo. Insumuno syaitan. Inumbul hambuok, baran mo, in kuntaramu. Mayta, sabab kita'y maghinangsin marayaw, kita'y maghinangsin mangi. Bang mo hinang immangi, in kuntaramu, baran mo. Adlaw akhirat. Na, bang mo hinang immarayaw, immagparasahan, baran mo ra. Sabab ikaw rin naghinang. Bihansa yan. Naamo yadtuin subay ini paamuhon muruon ha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha amuyin kakahinang diara simpamho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagjaga hagin hawabaranta, pag matuyo singgin hawabaranta, paamuhunin hinang maun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita di makananam sing kaliruan na susungon. Di kita magsusun sing ginhawabaranta doon ha amin parkala yaon. Manjari insumuno doon haon longta amuin makad kita biya na sinaki biya bay tatanado rin nga panagnaan pa kita nagbisara subay ingkatan singuran taha kakahinang amon na impamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon nato haon hibutang in kaiklas. Iwan kaadilan sin pagpatarang sin hinang doon hayaon. Haamin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam singuran sin kita niyo. Hasupaya wayroon malipas deng ha mga hinang kumugdan na sadya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nabang nato mapaamo ridto ha amin parkala yadto na in pakaradyaan nato matawag na siya long niya istiqama piddin. Nakabuntol na kaw, magtupaagama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In pag-agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala, bang siya nakakugdan doon, biyayta sin Allahu subhanahu wa ta'ala, ha, parman niya, ha surah Fussilat, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bita doon ini asura Fussilat. Bunal to din mga sila nagimumungan. At inipunin pag yun nagimumungan. Apon nga nagkaptang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biyunnal niya sin jantong niya. Biyunnal niya roon haamal di akan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala pi amo niya. Biyunnal niya roon kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam singuran niya. At tinayaw ning kaadilan katanta. Unang biyayta doon ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu. Ubos nagpabuntol sila. Hakakahinang nila. Wayron liko lingbod. Di sila himinang bang bukunda kaya ini napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon hay ni bang dumatong in kahinapusan sing kabuhi nila. Tatanazzalu alaihimul malaika. Numaugi mga malaikat ting atas langit. Iwan ko kuyag umalup kaniya hawak tuyaon. Umalup hatao amiin. Longta magbutas na injasad niya iwan sinyawan niya. Tatanazzalu alaihi malaika. Unin agi, alla takhafu, ayaw na kau mabuka. Mayta, unin kabukaan mo. Sabing kamatay, bukon kabukaan. Gamayan kakuyakan. But biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbar iman. Amin, mabuntol in kakahinang niya pa, ini sara sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ibadat niya, pagsambahayang niya, pagjakat niya, katan.
kimukugdan, nakaamo. Imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayruun na nakatampan kaniya sumud sulha. Hambok da kuman, amok ra kumaning kamatay. Imana niya, amura kumaning tiyatakaran niya, bang mabugtuin napas niya, sabab yan to nagtatakad na kaniya sulha. Kita kau yan. Amura kumanin. Sabi ay ta doon na ini, Allah takapu. Ay nakaw masusa, tao sulha na kau. Sabab yan, hawak to yaon, ba't hari pa mabugtuin napas niya, hipakita sin, ini, Jibril alayhi salatu wassalam, dengan si pakpik-pik niya, inarka niya. Kita bakalong niya, yaunin narka mo, amin kaya susulat kay mo kadar, yaunlong niya mo na sao. Nasa inkiara yaw nagpabuntol kaw. Amo ihakad mo in, kakahinang sin, dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naukabon na sabihin, pik-pik harapit patu. Yaunlong ni sulka mo. Ay nako masusa. Ay nako magbuka, ay nako masusa. Allah takhafu wa la tahzanu. Ay nako masusa si mga hikabin mo. Ay nako masusa si mga alta hikabin mo yan. Aun na magparuli ka niya. Yan din mga anak mo, yan din mga asawa mo. Bang siya usog. Di na malupas. Hituy nila ran in paghinang nila. Inhinang si mga anak mo yan. Biada sin hinang mo, kawak to kabuhi. Misang kau matay na, aon da bahagi mo. Sinhinang si mga anak mo yan. Ay nakaw, masusa. Ibanin sila yan, bang kau in mano sa iyaw, matay siya, wayron altay kabin niya. Ay nakaw, masusa. Aon da asal siya usula, takadar pa, tiyan pa sila sin, ina nila katantan, aon na bahagi nila rin ha mga rijiki, biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab siya sulat ng rijiki nila. Aun na asal. Naunin kasusahan. Biha. Naamo yan to. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pagkugkuyag na kau habihaon pa. Sabab intiyata ka makay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sulka. Amin balkala-kalaanin tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa waktu yan, ando kaylo intao habihating kahalan niya bang mugto na ini masuk na mugto napas niya. Na pus-pus kuyag niya hawakto yaon. Misan da tumangisin anak, ama ay mo kami binan, ina ay mo kami binan. Di na to, way na kaniya yan to. Sa may ta, uwas niya na yan to, biyogso, in mga kaanakan niya, iban singkatani kabin niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way na parkala. Naamo yan mga katawtay manguran. Naman jari, im mga inikatantan, hambok ini subay na to ayaran, ing ginawaran na to, parkala, pagkasi paraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pagkasiroon ha amin si mingod sing kakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya madawhat na tuin kasanangan. Nahabihaon jaman lando tuod kahunahan na tuing pagayan. Biya na sing kebay ta tanakaunayad to in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nagbanda kato tanyusin aun dumatong parkala dakula biya sin mga ini. Amo nang di matuwihaon ini. Im mga ini katantan, hikakuyag si Muslim. Bariman, pa Allah subhanahu wa ta'ala. May tadi makuyag, bang kimukugdan in amal nila, nakaamoy in amal nila. Wairong kasusahan nila. Sa babiyari na biyabayta sin, Allah subhanahu wa ta'ala katutan nyo. Naman jari, bang tabasahon in mga kahadis-hadisan, tungod paparkala, amin jimatu habihaon ini, biya na sin, ini, biyayta ko nakaunayad to, hangga to si banambuk hadis tungod sa dya paparkala biya ini amunin sakit panyakit laung ta maglamin sabab inasalan sin sakit di siya maglamin bang in sakit yaon bukon adab bang in sakit yaon hambuk kadyaring ang mga panukas sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na mga Muslim aon da ubat niya wairong problema niya maluhay ubat kabaakan.
Sa imparkala amin maglamin bihay ni adab atau rijs, lummi. Hati niya, in rijs, muna yung pagtawag virus. Rijsun min amali syaitan. Hinang si mga syaitan. Na yung syaitan, dua. Syaitanul ins wa syaitanul jin. Nada kala, imparkala, ini mano siya naginang. Biya. Nabiya ba ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo? Bakas ko nabalikan ko in hadis. Biya ita. Laong niya. Doon hayaon. An Amir ibn Sa'ad. Anna rajulan sa'ala Sa'd ibn Abi Waqqas anit ta'un. Yung taon ini ang mga timpo na kauna pagtakon nila kulira. Yung kulira ini damik yan biya si mga virus ini. Sabab maglamin da isab. Maglamin. Ang pain sakit amin lang ta inyad to hadyaring ang mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya maglamin. But beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyara. La adwa di maglamin in sakit. Iban si mga tiara, amin mga tao, wairong kapusan, bukon bunal, intukod si mga tao, mga long niya pamahiin niya, long sin bahasa Tagalog. Yung mga niyang katanway kasabunalan niya, bang kumatungog yung pinit, dihilan maana. Bang kumatingog ini tukko, dihilan maana. Bang kumatingog in uwak, dihilan maana. Inyang katantanway roon. Iyan to parkala sin, piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyan susuara nila. Pia panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairong parsug patanipan kita. Bihan. Na wairong ni kasabunalan ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian, wairong sakit maglamin. Sa in maglamin, amuin adab. Atawa lummi. Diarasin syaitan. Syaitanul jins atawa syaitanul ins. Biya na simbiyaw. Naman ibahain ni syaitanul ins in naginang. Wallahu alam. Na, laong niya, doon haon. Pakala Usama ibn Zaid, ana ukhbiruka anhu. Amin na nga subuyad to. Baitaan takalong, nibang uning pag-ianong taon. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa adabun aw rijzun arsalahu Allahu ala ta'ifatin min bani Israel aw nasun kanu qablakum. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا. Kita kau imbayta niya in pagyanon piya nga subo mo yan namin sakit panyakit yan amon maglamin yan inyan adab mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa kakaw atawa virus na hibutang tana virus piarasin Allah subhanahu wa ta'ala patumpukan si mga Banu Israel aw nasun kanu qablakum atawa mga manusia nakaw na rin kanyo at inanakaw na rin ang mga kasahabatan fa idha sami'tum bihi bi'aldin fala tadkhuluha alay. Bang kamu makarungog aon kiyog dan hula sin sakit bihad to ayaw kamu magto. Naunin pag yanon ayaw kamu magto. Bukon ba namon ang pag-quarantine bihaon yan? Di ka man jari gumawa doon na hadya kaw. Mahita bang kaw magto palukal yan to na malamin kaw. Sabab maglamin. Naman kaw umuwi karahan mo na yung family mo na isap. Bihan yan. Pag-ayad ka to, biyabayta asal si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakauna pa rin nga, mga tao puti yan. Tao biyaning, kalas, itom, katantat. Nakauna pa in Islam. Labi-labi na tuod parkala, pag-uwat, pag-doktor. In nakauna, Islam. Nakauna rin nga katan, nang hindo kanila sin pag-uwat. Ini katantan bukon hat aun sakit in katan kula kadtuan mo suway aun quarantine
Bangaon na sakit doon lang niya bihan, nasuway na mag-quarantine. Di kaw tayo maon magtupambo kula yon bang wayrong katas mo ikarihil mo man to. Ini kaw na quarantine hawla mo. Bihan yan. Ngayon pangindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. May ta sumakitin o sin tayo manghud Muslim kailo. Long niya naningod-singod kita sing kakahinang niladto. Atawa miyakad kita sin ini daakan nila. Sintuhin niya o nakapagtaat kita ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Wa idha dakhalaha alaikum. Banglaw niya nakasuod mo palom sinhula niyo. Pala takhruju minha firara. Ayaw ka mo isab gumawa dahil halom sinhula niyo. Maagoy. Maita. Sa babang kamu makoy, pagdatong niyo matupakyakantuan niyo, makalamin na isab kamu rito. Doon na hadya kamu. Bihan. Na, hambuk din ha mga ini biyeta katutan niyo, hambuk hadis, biyeta sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, basaun ko, yari. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu adabun yab'athuhu Allahu ala man yasha' wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajri syahid. Lingkat sin hadis mga katotay mga oran pagkukuguyag si mga bariman beta si Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Piya nga subukulong niya Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod sin parkala sin tao nini. Imbayta niya kako inyan lang niya mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala piya guwa niya maun pahao ini uno-uno na piya tudjuhan niya. Isiyo-siyo na yung kabayaan niya piya tudjuhan. At ini nagkukugdan na sin hadis kain na anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Inyan lang niya piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala rahmat ha mga bariman. Laysa min ahadin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Wayroon lang ni hambok kabaakan kiugdan sin tao nini at ini mga Muslim kiugdan sin taon payam ko supi baladi wala siya minig halukal niya haunon na siya nakabutang nagsabar na hadya siya pa Allah subhanahu wa ta'ala uwos nagbistas na hadya siya sing ginawabaran niya bihan at iwi niya na hadya katantan patuhan Rabbul Alamin in pakaradyaan niya pag iyanun doon haon amunain pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang pagsabar niya ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Kaya ingatan niya, yari halom sin bigi jantong niya, wayroon jumatukan niya, atawa uno-uno na musiba rumatong kaniya, buat malengkan inyan katantan, aun ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun ingat baya sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, hati niya dahon na siya, hilamod na siya parkala yan, illa kana lahu mislu ajri syahid buat malaingkan intung basin Allah ta'ala kanya wiya sin parang sabil. Masya Allah muna ini pagsusukatun sin kamatauran manusia amin bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon kawaakanmu sumukat pa Allah subhanahu wa ta'ala mikibalik maripadunya patayun sa roon doon mikibalik na isang padunya patayun sa roon doon amuray matay syahid
puas dahil nga amin sumukat pa Allah Ta'ala, ri na sila pabalikon isang maripadunya. Ini, amo na yung mga tao naglupas sin ginawawaran nila, wala miya kada pang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul. Yung na, ya Allah, di na ako mag-isab-isab, bingan na ako pa dunya. Inangon ko ng katanpiang daakan mo. Di dad tumaon, ba't pang yato pakabalikon marihim, inang dawe sing katanaman niya. Bukun da katanaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukum biya simbar iman. Ini tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin insiya na parang sabil. Damikian biya sin hadis hi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal at-ta'unu syahadatu likulli muslim. Impagyanong taon sakit, panyakit, maglamin, inyan syahadatu likulli muslim. Mahinang siya, syahada. Na yung mga ini, mga katautay, mga hurana, kami Islam biya simbihaon na tambol masjid. Wayroon na pagjamaa, jumaat, wayroon na pagjamaa 5 waktu. Yung mga yan katantan, wala saan nalupas misang kauhabay mo nagsambahayang. Ba't biya ba ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idha marida al-abd aw safara kataba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Akhrajahu al-Bukhari. Apabila masakit inipon, amoy ini longta, naglilima waktu long sinambok magbahasa, nagsasanit tiya lang si mga kamaasan na to. Hati niya himinang sing katandia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kimukugdan hinang nila. Apabila masakit, di na makakadto pa masjid magjamaa, biwistarain sambahayang niya habay niya biya sa sinyad to masjid nagjajamaa. Inyan mataod. Bangkaw murul sin hadis. In mga tao, amin niyat niya hadya, yadto na miyat ini timulaking mga tao magjijihad, ubusin siya ando kay wala nakaakad, nasusa siya lando, nakabiin siya. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun kiyabiin na to yadto rin to wala bihad. Wayroon hinang na to ini, amin sumulad tumukad kita bihad, lumud tumukad kita. Uno-uno na parkala na aun ha antara tayban sin satro buk in sila to lamud kato. Pasal sinyat sadya si mga sila ito. Amin masusa sila, wala sila nakalamod na gamal. Amo yan. Amo na yung mga tao, misan pengkaaonan niya nakasambayang na siya habay, pag ininaog niya bihan, uus nakalabay siya ring hamasjid, kaya sa abuhan nagjajamaa, innanam niya habaran niya sa nalugi, sumudtuan madtupalaom si masjid, magad magjamaa, sin nagsasambayang na siya habay. Bistahon dayad to sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Parahal nakasambayang na siya sinisa-isa niya. Kaya tunay niya na impardo. Sumagawa iabutan niya roon na masjid kaya kantuan niya. Nagsasambayang pardo nagjamaa. Miyakad siya. Bistayad to kaniya katantan. Namo yan. Na may ta kita masusa. May ta kita magmagha. Mamisarahan wayag. Bihan, bisarahun taing kaywanan bihayni, uno-uno na yung bisara. Andoin niya to katando sa sadto. Isulat yan to. Ikabatal na to sinamal na to. Ando, pabuntulon na to, na hinang na to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Al-istiqama piddin, pabuntulon na to, na ini, akibat na to, maksud na to katan, maun paaka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung biyayta niya, manadya to ininangunta. Uno yung biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dito nahadya kita. Inyad to hambuk deng mga pag-addat to pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibang pag-addat to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito nahadya mga katautay manghuran, insyaallah ta'ala kalukakan na pan na to day sa barawang waktu. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala doon nakitahan tumubtub, murah-murahan ando, manghindua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala daran balikan ko, ayaw na to kalupahan in biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kita usumahambahayang maghrib magdua kita Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama
wa huwas samiul alim. Maka tu balikan. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Demikian maka tu balikan. Menghindu apa kau? Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Maraming kataan sakit. Magpatilipon kau pa Allah subhanahu wa ta'ala dahing hasakit bagi anun pamuti. Sakit karupang. Sakit amuin magkapupo din tao. Biha. Uning pagtawag yan. Leprosy, pagtawag ko simba sa Anggalis. Iban sa il askam, kataan sin sakit panyakit yaon na nakasud doon. Lamod na sa inin, jimato ini. Sakit panyakit ini. Lamod siya roon. Mangayo kita, magpatelipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, parkala jimato halaw man na to. Ini, insyaallah ta'ala, lapasod ka tinaw sintuhan na to Rabbul Alamin dahil mga yan. Ayaw na to, butasonin panganal na to harap kaniya. Siya rin makatawang kato taniyo. Siya rin mag-ig si mga kataan mangiyan. Siya rin sabi nagparatong yan. So kaya to pagkakaroon na to. Di jumatoy ng sulag uno-uno. Parkala, bang siya jumato na yung bukon aun ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumaka aun hikmat niya. Aun kabayaan niya pa aunun. Aun kabayaan niya. Parkala, di tahadya kay ingatan ng mga kaibanan bihan. Nasa yan jimajato na mga tao amin madugal haakama Islam na yan na jimato. Yung mga parkala. Inumbol habok bihayaon, kiyugdan, namon na hula. In kabayaan nila sila na hadya inuno. Ini maagad, dahil di halaw man sindon niya ini. Namakasad siya nagbisara si mga yan, nakura nila yan. Laong niya biya, hati niya kuan laong niya. In kita ini biya mga karuwalan kita sin Muslim. Naman jari habihaon mga yun natabang pa Saudi Arabia. Amo yan. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala din ako magpahawa, doon na dyan kita magpatubtub. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.